abashubuzi n'abatura mu town ya Mpondwe na Bwera mu Rwera division mu district ya Kasese ne bwetombitere kitongore cy'amashanyarazi cya Uganda Electricity Distribution Company Limited ahabwo kugumana babasharaho amashanyarazi ku marebero byinji kandi kibari kugira ngo kibateganisemo mu za business zabo. Ebintu byaffe byona byononese nanti gamaze almost 4 days nga gaddako ne gavako ebintu ebirala byononese nyemo obuzibu bw'amaanyi. Kyembasaba mutuyambe mutuwe amasanyalaze lwakuba tuli kumpi ne boda tuli mu bweraliikirira. Enshonga ejo eteganisemu n'abavugi ba bodaboda bari kugira ngo bakasitoma babo tebari kubaterera amasimu abo kugira ngo niziba zitariho. Ensonga y'okubanza amashanyarazi abiri tukusharako abakasitoma betu sebakitutera esimu bakatubana okubutu atokoba tukayekejinga kasitoma kubane aro hatya esimu yabiri luli musobola kujjukira nti abantu babi bajja wano ne batuyingirira wano nga tumanye nti bavuddewa. Singa abajja nga tuli mu kizigiza kino tugenda kola tutya? Bw'okuba buzibu busobola kujja nga tusobola kwetaaga obuyambi kuva mu basecurity baffe nga tutulina masimu gali off. Abebembezi nibajja tubakikola mirimo yabo abo kugira ngo zakanyabwenge zibara kukozesa niziba zitariho umuriro. Tireba amasanyarazi kuburaho mazima ngebiro bishatu noshanga obuzibo bwatwine abantu bitu fridges noshanga tizukukora mbweno itonga bembembezi tuino kuhandika kukozesa ebyo byakarimageze konka noshanga ebyo mabitu ebyo tibichakora. Abantu bongera bagira ngo ab'ekitongore cy'amashanyarazi cya Uganda Electricity Distribution Company Limited emirimo yabo ne bagikora nk'abatari kwenda. Bali ng'abantu batafaayo naye kinene kinjagala kusaba nakanyi UDCL nti fe nga Kasese nga Mpondwe twagala is masanyalazi kubanga fe tuli basubuzi ate abantu baffe tebasobola kusula mu nzikiza kubanga area yaffe sawa kaseera buli kaseera olira nti etalo zituseemu ate tosobola kusula mu nakanyi tosobola kusula mu nzikiza twagala amasanyalaze. Omunyamakuru witu ashyikirira ekitongore cya Uganda Electricity Distribution Company Limited habwitaje lya Bwera konka tubabasize ku bantu bagamba hanshongeji gasha kwa Gilbert Muhanguzo muri Kasese.